SYIKO cha UVUNGULU wa MUUO sub-KAUNTINI ya YATTA NISIENDEE KWIKINYIA MUNO VALA NENTHI METHIITWE MAIVENWA NZANGILI SYITHIITWE IYIYOVA na NGUA cia MAOVISAA ma Volisi uumbulwa ni MC awadi ya matujutas mbilinda wa ulaweta kana kwa oyu ni mwandikite balwa kutongozia maandamano ma MUUO kusukumia MAOVISAA alamete uthukuma kuthamwa sub-KAUNTINI no aiweta kila wetelete ni kuthala kwa mutiani wa KCSE Ben Musaunu kutweleza MC wa wondi ya matujundas mbilindawa weta SYIKO cha UVUNGULU wa MUUO sub-KAUNTINI ya YATTA NZANGILI na vala kuweta ENENTHI METHIITWE MAYOVIA na KUVENWA NI NZANGILI ila SYITHIITWE yikia NGUA cia MAOVISAA ma Volisi. Of late then issues ya insecurity in our sub-county. That. Aya daiba no yiwe munopyo. Ginando magapenda wanando megede uniform ya Volisi na mena maguti ni mune wiu. Mune wiu. A good example ni mwanake wa kwaida walenge yake mangu. Ana abeni wengine 150. Sawa mwana nusu waweo. Na ndo mena uniform ya Volisi na maguti majao. Na mama mukunja ndawa. Adi angaiwa akita leo mezi akita utile ndawa na kundi leo mezi. Ndawa eweta tauvikiita na kuandika valua wa kutongo isemea tienyo ya MUUO ni kana kusukume ya MAOVISAA ma Volisi ala METHIITWE na kikono woyani wo mavikie na udhamwa na vala ukuweta tawambeita unenga na evinda ni kana mutiani othele. Tunaisi yetu unenga niye mwana. Andu alama emeto ni uyaba kwitu mobe meiyo na mayekada. Mobe meiyo mayekada. Na tuonga mete bau. Kemba ni watu mi wako nenga ne uko nenga ni security ba. Na andu nenga ni security. Ili tiyo ko accommodate anymore. Tekuya. Mobe meiyo yekada. Mede na 14 ni na delile. Ila na nenga niye. Na nundu ka tiba ka nenga ni option ile. I would have used option 1 ya direct. Lakini nundu wa the ongoing metiani. Oithi maandamano kwa chao. Wewe metiani. So I went ahead and did a letter. And they got a to the department, the topmost. And they are saying, "Mambe ye." Ozi yetu wa maduni wa mbete ya mwe uyambe. Ozi tukutumia kalisa miloni ya mandera. Na mwa angite acha mati ya weba. Tuwe te wa bado na udhuku majao. Bado na udhuku mawe. Wa tumo wawe mutulu madai tu kuondo. Ado hizo bado. Na ni achi huyo tumenda ubizio tuku. Mamisia. Yeze wa ibendela hili leo kwa medikondi. Ngone na waziwazi wa chaune. Okavindani kaunda wane umyokanyo movyuku ya siyala METHIITWE maita masiana mayo isioni sianduani kiko kila chodhothete ikusi asiana mbingi aiweta tamekwasa wa matambio mai makimeao. Peka inuka krope ye of late, especially in YATTA sub-county. Siana situ, siana zikile sianwa, andawa urawa mino zibitale. Ige waitu hawa ikatemo ini. Ikatemo jao. Na mundu no twa ya katemo ini. Ti mundu wena kisomo jao ya weba. Oithi uyoza kana kaita mwanga muzima kaika lwa muzima. Akaiboko muude zimo mbu wa nguzi andao. Kana wa jao. Yuti unena the last 3 weeks we have lost 9 young kids. Baba tule popo. Nundu wao twa tiana ikatemo jao. Nenda undikileane bake thima today. Wa thumbutu udwa kana kakatemo ini na kawa wa kaya teba uti katiamba ukukwata wo mwene tu kunembe ne atuita kana we chauni nani ngutwa mose ni mbungene ngutwa mose ni chauni kasi ko kuituka undine ya matsako mawe ala matele wani CHVs mai kilio kyobo wasi ana ini ile uyembe one wana moja udhima pressure ya udhima kila kingi nikenda ma device odienda kwa atia maithi yoga mama nemuzira jana nini nikenda ma device ando azima ya Kana bandu bala gazetted vilingi wa MUUO mtongo TV nyene tawa Ben Musaunu.